Aktar minn 3,000 sewwieq bdew jagħmlu użu mis-servizz tal-karozzi elettriċi li jistgħu jagħmlu użu minnhom sewwieq differenti matul il-jum. Is-servizz li qed jingħata mill-kumpanija Car2Go beda jiġi offrut minn Novembru illi għadda bi flotta ta' 150 karozza elettrika. Il-karozzi jistgħu jiġu pparkjati f'450 parkeġġ madwar Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Go2 Malta, Liren Golan, spjega li bħalissa qed isiru bejn 300 u 400 vjaġġ kuljum. And yes, if we will continue growing at the same pace, we will have to grow also the amount of cars, and with respect to the amount of cars, also we will grow the amount of parking. That will be with full collaboration with Transport Malta and the local councils, obviously. Is-servizz jaħdem bab fuq il-mobile li minna is-sewwi jibbukja karozza qrib tiegħu, jiftaħha u jista' jibda jsuqha bil-prezz ta' 28 ċenteżmu fil-minuta. Il-karozza jista' jparkja f'parkeġġi riservati apposta. Dan is-servizz jimla vojt fis-sistema tat trasport Malti u joffri faċilità tat trasport bil-karozza minn posta l-ieħor mingħajr ma wieħed ikollu bżonn li jkollu karozza tiegħu personali. Actually, it's 50-50. So 50% Maltese and 50% are expat. We have a very small rate right now of tourists using the service. Il-kap eżekuttiv qal li n-numru ta' sewwieqa li qed jagħmlu użu mis-servizz huwa inkoraġġanti ħafna, tant li qabżu l-aspettattivi tagħhom. Spjega li mhuwiex jeskludi li jibdew joffru servizzi ġodda, bħal li wieħed jirriserva l-karozza tiegħu minn ħafna qabel u kirjiet ta' karozzi għal aktar ħin. So we are now basically getting feeded by the customer feedback to understand how to introduce complementary services to answer the transportation needs of the island residents and tourists. Is-Sur Golan qal li n-numru ta' sewwieqa qegħdin jippreferu jagħmlu użu minn dan is-servizz flok bil-karozza privata tagħhom. Tem jgħid li l-kumpanija tieħu ħsieb illi l-karozzi jinżammu notfa u fl-aqwa għada possibbli. Dan flimkien ma' għajnuna immedjata lil dawk li jużaw is-servizz, kemm fl-app u anki fil-karozzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.